Ibagas goran ninay bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tontoy na pasing sito palangit pakon tanuhon. Amen. Ay namang golo do hatan ninay bata anjaha marhaguguhan. Marutan humba ni ganuk podang si dua mata. Anjaha terus masuk kubagas. Isirang do tontoy pakon pikiran. Sunay humaring-ring apa utok-utok ni Lancari humido piknikir apa sura-surani uhur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Hamtuan nai bata padidop ni urna tar sulur. Tundi mudo ng pasing in mamambubay hanami hubani anakmu. Ase isimada hanami, bereham maha huban nami haporsayon na sitong. Jana ulang paturut ham hanami marpangarapan bani na idunia on. Pitaham do hatengaran ni ur pakon haporsan nami. Patudukam ma tong-tong huban nami dalan hulu-haluahon. Ase das hanami hubani panandayon. Bani idop ni urmu na bagalin.
halani anakmu, Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Begal datongon hidup nihir ni Tuhan hubata halaniai sai pasia Tuhan Yesus das hubagas uhurmin. Pucita Tuhan ta mari doding haleluya nomor 372 bait sada pakon opat jana sangga bait opat pria pita jongjong. Sia Tuhan Yesus, Roh bagas urni, tanpa iman Yesus, Bogek maruk martonggo hanami bani naligan, halanyai doa seroh kanami hulobemu, masapotkan dosa pakon palanggor nami, holong maatemu, say marpangulaki mahurmu mangidahkan nami, sasap kama dosa nami, anjapa tetap hama porsayaon apa tenger dengur nami hubamu. Roh kanami mangindoi bagas gorannya anakmu, Yesus Kristus, Tuhan jana siopkop kanami. Amin. Tangar anjaha porsai hitama hata nine bata, baga-baga pasal sarapan ni dosa. Tapi nai bata, domai patalar holong ni ai bata, ai marhite namate Kristus makop-kop kita, sangga perdosa obe ita. Hasil ambin maluah mahita nuan, umbani ringis na marhite onci, do pipitori hita ni bagas daroh ni ai, ni bagas holong ni bata. Domai sasap haganup dosata halaniai pataridah kon hita ma tanda-tanda parguluhan na bayu hasangapon ma bani na ibata ibabaw. Amen. Tarpuji ma Tuhan Yesus Kristus halani bagal ni holong ni doma isasap dosata haganupan mandoding hita umbani haleluya nomor 226 bait sada das kubani bait tolu jana bait tolu tiap ma ita jongjong. Sorrow
Saksiyon hita maha porsayon tain, songon na sinaksyon ni haganup halak na porsaya bani saptanohon. Au porsaya bani na ibata baba, pargogo na starimbang, namano palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni na ibata na salain, Indo Tuhanta, natirukon ni si Maria, sangga halame aliab, mariti tondoy na pasing, namaron na parmi, bani panorang si potus lato, ipar silangkon, mati anjay tanon, turun na gunituro, mulak manggolong bani na mati, bani ari patuluon, naik ke surga, anjahun tulis siamon ni nebata bapa, pargogo na sutarimbangin, hunjay maya mulak magirya, lau maumi alak na manggolu, pakon na lukmate. Hau porsay bani tondoy na pasing, bani kuria parsara na pasingin, parsaoran ni segala na pasingin, bani asapan ni dosa, bani parpon ni akula, pakon bani aguluan na sadoka ni dukani. Amen. Mandoding hita, umbani haleluya nomor 467, bait sada das kubani bait tolu. Rapa Konhita, Igreja GKP Cilitanon. Ting-ting nasiol si pamasaon, pakon na dupmasa, bani kuryata, ibagas na sa minggon, sonay homa sa minggu ke depan. Naparlobe, pembinaan majelis, Domuhu bani tindak lanjut ni pelaksanaan program sesuai sidang resort pakon rapat koordinasi tanggal sia April 2025. Marhitay surat on ipada sanami undangan pakon tuga-tuga pembinaan majelis jemaat situa, samas, calon situa, calon samas dan ketua seksi kategorial. Periode 2025-2030 Aiman Nasihol ipamasa bani Ari tanggal Jumat sampai Sabtu tanggal 27 Daskubani 20 lalu Juni 2025 Panorang jam 12 sampai jam 2
siang. 2 hari Marianan Ipuncak Bogor. Peserta ini Situa, Samas, calon Situa, calon Samas dan ketua seksi kategorial GKPS Resort Cilitan. Kontribusi peserta Rp350.000 per orang biaya kontribusi ini. Tapi isubsidi ibuat humbani kas perhorza pakon kas kuria biayani 150.000 per orang. Untuk pendataan peserta pengurus GKPS Resort Cilitan akan membuat secara online yang akan disebarkan melalui WA Group PHMJ. Batas pendaftaran AIMA terakhir sadarion jam 20 WIB. Anggo lewat batason, ang gwadong nahuli na sihol lihut, langsung mahuli mendaftar hubani panitia. Untuk materi acara pembinaan akan didiskusikan tim kecil Haganup Perhanger dalam waktu selanjutnya. So naima untanganoni pada sanami ase hadir mahita bani pembinaanay haganupan. Terima kasih say Tuhan na batama na mamasu-masu hita ganupan. Pertongguan rumah tangga domu halani majelis wajib mendihuti pembinaan bani hari Jumat sampai Sabtu tanggal 27 lalu Juni 2025. Pertongguan rumah tangga jemaat hari Jumat tanggal 27 Juni tetap ilaksanahon. Ase nomor tugas boy ilaksanahon pandita, situa, dan samas nadop emeritus. Selanjutnya, berita pusok niuhur. Doma marujung goluh ni inang Sentina Boru Simamora hari Rabu 10 Juni 2025 pukul 02.30 di rumah sakit RSCM Jakarta. Janah doma isuankon ITPU Pondok Ranggon Jakarta. Kamis 12 Juni 2025. Tonggon hita keluarga tinading ni inangon Ase Podas Tarapo. Pertongguan Pangapohon Kuria. Sihol Yadong Kondo Pertongguan Pangapohon Kuria hubani keluarga tinading ni almarhum Bapak Walmen Sipayung Ondi. Isiatar Aima Simatuani Bapak Erik Sinaga. Inang Boru Sipayung. Yadong Konbani hari Minggu 22 Juni 2025. Aimana ipamasa bani Minggu 22 Juni 2025. Waktu jam 10.30 siluk keluar Minggu siang. Marianan IGKP Cilitan lantai sada. Ase hubani Haganup Kuria. Ase Rohma bani acaraon. Seksi kategorial seksi Bapak. Ibadah PA seksi Bapa Sihol Yadongkon Bani Arik Kamis 10 Juni 2025 panorang 10 WIB sampai selesai Ianan GKPS Cilitan lantai sada. Parambilan Aima Pandita Rudiaman Sarage Potum Pakondoding Bapa Sektor 2 Ase Rohma Haganupan seksi Bapa bani acara PAON. Seksi Inang Sihol Yadong Kondo ibadah PA seksi Inang GKP Cilitan na ipamasa bani
hari Rabu 10 Juni 2025 panorang 17 WIB sampai selesai. Yanan ruang sekolah minggu lantai sada GKP Cilitan. Pembawa acara Inang Situa Dr. Erida Manalu, Doa Sapat Inang Helen Munte, Parambilan Inang Pewe Rosmalina Borudamanik, Ase Hubani Inang Rohma Nasyam mengikuti acara. Pertupuan Inang Resort Cilitan. Sadarion yadong kondo pertupuan ni Inang Resort Cilitan Aima Marianan IGKP Cipayung na ipukah Zamsia sampai selesai. Bani pertupuanon ibahendo sa embarakor pakon berpacu dalam haleluya. Ibadah bersama GBKP Cilitan, Sihol Yadong Kondo Kunjungan Kasih dan ibadah bersama GBKP Cilitan Aima Bani Ari tanggal Minggu Poso Distrik Pitu akan diadakan pertongguan Naposo Distrik Pitu pada hari Tanggi sebagai jemaat GKP Cilitan agar segera mendaftarkan dirinya melalui